Mbunge ya 12 ni etereirwo na kinyi kuona uria gatafanio thutha wa gukorwo na namba nene ya andu ethi na eru tetini gukira mbunge cia hau kabere. Mbunge ya 11 ni yari na mathina mayo kuria maita maingi yagumirwo ni ngucanio muno makiria iria ciarehagwo ni ambunge eru kionereria kiega ari ambunge atatu aria matarurangire uria urari senator wa Machakos Johnson Muthama Nguo. Murugamiri wa atumia wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga guitiriria munini wa speaker na uria riu ni governor wa Bomet Joyce Laboso Mai na mubunge wa Ugunja Opiyo Wandayi kuhua firingi bunge-ini. Kuringana na icaja mata ici nitwendire kumenya kuma kwi speaker wa bunge Justin Muturi kana ringi ni murigo hari bunge gukorwo na ambunge aingi ethi. Those must be exciting moments for the new members, and I believe the younger they are, the more exciting it will be for them to begin these processes. No na kuri uguo nitucemanirie na amwe a ambunge ethi aria marathurirwo githurano kiria kirikitie gutirihwo na aria marehaririria kwihitithio muthenya wa kana. Tutikuga athuri matiani na uge no ni tukuga twina uge muingi wa kurehe bills ya guteithia andu aitu tondu ungirora na kiara ingi twi bunge nini no nginya turehe bills ya guteithia andu aria matucagurite nigetha macoke ringi. Ndindi Nyoro uria riu niwe mubunge wa Kiharu na uria wina miaka 30 ni aratariria itemi ria mbeu njithi bunge-ini ya 12. No nie njui gutire kindu kiri bata kana gutire kindu kiega ta mundu gukorwo ari munini thakame ri hiu tondu uhoro wa gukorwo mundu e munini mawega macio ni njui marakira maria hihi mundu uria ukoretwo ku bunge agikorwo ari namo. No na kuri uguo atumia matitigitwo na thutha ni gukorwo bunge no niyo ina atumia aria aingi ukiringithanio na bunge iria aingi na uu niguo mugambo wao wigainie na watho wa gicunji kia 2/3 kia maiganania. We passed a lot of bills in this parliament, but then compared again to the other parliament, even though we passed more bills in this parliament than the other, I think the qualities of those bills were fairly compromised. Juge gisiasa taira nene tool na kana kindu kimwe ngehota kuhuthira. Riu maitho mothe marorereirio muthenya wa rucio hari mambura ma kwihitithio kwa ambunge aya eru. Kiribotera Kameme TV. Nie njitagwo Maina wa Mwangi.